Masong, Kapay donat. mabisinak man eh. Ano? Mabising ka man ay. Kapangpanganta lang. Takman ang mo masong, no api, nagrawat at tata. Pigsa ka nga mga hindi ka magard lumug. Supay ah, takita ti maputrip. Sige, tagpag na pag na ta. Barbarang makakita tirbong. Tan, Donat. Awam mo tirabong toy. sugarod. Takita dyan sa balay. Ha? Kaya ka man donat. Makikita mo makikita. Kun masong, manok. Sakto. Di mapudrip tam. Tenggelin tan masong. Yapi kukuhain ta. Tinggalin tan ah. Bak, ni masong ka ni doon natata. Win Andres, naspakan, ni adobo dakan. Yan, di ka pa lang sikat naging manok bak. Ata, te kinagungunam, may pisok ka di kasirolan. Donat. Sol tatu yan. Kaya. Tik, karag masong. Api, mabuting ka ti karag donat. Un masong, kabut-butong tayo tsuranan eh. Bak, nangumoy baga ni donat, kabut-butong ka no tarupam. Supay Andres, animal ka donat, agsubli la di dati, pamugingan ka. Uro siya ngarot bak, kaya napalsyon ni masong. Madin sa ti aramid dagit nga duwa, palibasag, mamanok da. Sika man, papanaw man natakarag masong. Nakapo donat. Mabuting nga malati karag. Kitam, aging tuturog ka, mabutong ka malagayam. Bak, nangumoy baga ni masong, mabutong malagayam. Nakalaslastog ngagsao, tarkong magayam. Ano na tano butong ang suda bak? Apay nga tatam lang yung baga Andres. Kumadi ka mo nagdamag kanyak. Sige Andres, Shoo! Shoo! Pumano ka man ta karag. Nagdalas na tsuraam. Buntugam lang ng masong, ta pumanaw itan. Sige, yalan na ti bato donat. Oh, atanay, buntugam ang masong. Andres, Bak, Si tati donat. Dapat ay dadakil. takarda kita. Tang. Tara ibag. Tati donat. Kalalangan na. Tamaan itan. Yeah! Ay, awan damot tin donat. Sugarod. Awan damot tin donat. Ni, awan damot itong masong. Kaya mo, masapulan tan tumot lang aja. Awan na di manok nga pangkasirulatan. Sige, indan. Tapos talati, sa balik tan ha. awandan Andres. Supay ah, naputong nga tatay bak. Kung ano may pariyo ka kong. Awan ko matigayim kong Andresin. Kilalo si ka, no nabuntukan ka tatay ka, kung kumagayim ko mabakan. Kasano tatan Andres, agsublita pa yung ataji dati nga itsura ta. Matyak lang mo ba? Kasi talatan ah. Amo ko Andres, intag patulong kini bakit mo. Ay wala ya, uray naging karagkan, nalaing ka talaga panunot ya. Kiwi na Andres, si kalang mo timot talinggi. Ana, hinta ka di balayin ah. Ana, intang araw din ah. Sige, hintan, let's go! Ay naman nga ta nila kay kun aldaw. Madati mariinak nila kay ko ah. Apo, ang kumapasama kinila kay ko. Bak, kasak mo tatato yan, mabigbig na natan ni bagot kaw. Talang timadik mo Andres, kipadasin talat ta ah. Apo mo nila kay ko. Ni, apay dati manok itoy. Dapi karag na kadwana. Karoon pa naman iba. Andres, madi nga talaga tingiwat ni bakit mo. Nagimas ka pisangin. Di ka lang nasanay kini bagot kung baak, basta talaga ni bagot ko. Katungtungin man Andres, numangig na ka. Sige, padasok man baak. Bakit? Siya katoy. Ni, apig sasaw mo ati manok.
Andres, nangig na ta. Ayos. Siya nga ta, mangig na. Kapatasan mo baak. Sige man. Oy, tigre! Ni, patati karag. Amo nagsao. Talino mati nga karagon. Oy, Andres, uray siyak, mangig na. Sige, siya pati mang katungtungan niya na baak. Apay nagagapon yung alubong. Apik sasaw kayo, mat. Siya kati bakit? Siya na Andres. Ana, si kanila kay ko? Sigurado ka? Kung bakit? Siya katoy. No si kanila kay ko, bagaman na nadulduling ko tilikod ka. Dabala na taubo mo bakit? Ay na, si ka talaga nila kay ko. Apay na nangyari kinyam. Nyapong mga palang bakit? Ato ti kung kulang kinyam lakay, binalaan kayo lang arudan. Apay sinata ni karag. Kanibaak bakit? Ana, suna ata. Naggalas na lapta. Punay kami tintigre. Kastoy lang ako tinapasamak kanya ako. Sorry mo't ah. Ana, kasarong kayo ngay tata. Baka mabalin na kami tulungan bakit? Kat ana ngay timarami daklakay. Baka mabalin mo nga katungtungan ni apong mo bakit? Wen tigre, yung kakatungtungin eh. Sino nga tigre? Kaya mun sa kastamon ah. Madi gayam nga tigre. Ganda gayam. Kasta ah. Ano bakit? Kaya na kami tulungan? Kit mabalin alakay. Kaya tayo nga ruda na bakit? Apay, pupananta ngay lakay. Ay na, mutaling mo lang talaga ni bakit mo ya, Andres. Tal na ka saan? Kastam na tan baak. Sorry mit Andres. Animal ka nga talaga. Kiparehas namit nga animalin tatan, Andres. Maminsan pa'y baak, tuktukon kan. Agsardang kayo no saan? Nagsartong kami bakit? Ana, mapantay ko tapong maon. Sige nga Rod, intayon. Siya lang di sumungsungbat ah, di kayo sumungsungbat. Yes, Commander. Wow!